أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد سورة آدم على آدم دلون يا الأسماء كلها تغنون بلا جلنا نينتغربا نونو على كوسرا أمبا فتما چاما نيسرا أنت مماندالا ni demsini tumbe don kalana ube budi glam afo takularia voilà takula kumaban adogomanu chama be glam ko kla demsenu che aflan munu be kalana nyogon fe kumaban ubodi karamo yerema abini ayande sebala wa allama adama lasma'a kullaha uba fakatana yo kaso ukabanu no nyini kakala o den ka dun so ima e den fen fe tuye karanka wati abe barkara hal min yedoni soro karana we barka sorala anye ni be dabla préscolaire de jardin d'enfants de malo foros d'enfants malo jardin d'enfants de abeke chodi nous tunde mokoroba numawne obi glam physiquement obi glam moral akbar la ilaha illa allah الله أكبر ولله الحمد سورة وإسماعيل أنا دينك إسماعيل أن ينفع بإسماعيل مفردة بالضم إسماعيل نكلم بدو قرآن كنو أتوب إسماعيل نكلم إسماعيل أدلا نبي سوجو نبي آيين كلام فرلا كادو كايكا سوجو ربنا عباد دمنا ياما وإذ يرفع إبراهيم القواعد كتابلا إنك أنت العزيز الحكيم قول بالله أمنا أو ني مغو من كنياغا نيمان فنا بي إيمانا نيكا كبا إبدي كاسو سباسمانجو إيغليا أدو إيكا شريفو دو إيكا هديا دا بس ما نو كرا فنا سكرا بسولا ودو يتكلي أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد سورة يعقوب إذ نادى ربه أي ألا ربي لا تزلني فردا وأنت خير الوارثين ألا كلام بلانكلي نيا تابغدو يا فاني فناني كسر على إمامي كبرك وقليا سوفيني بيدا بيسالديدا إسقلي كلي سانف ولا إداوكنا إبني كلام شيء تأنور واتو فرلكينا تعالى نيكن كونتينر نساجو yani wati do ka sai bitnya ta fara yi na'am al'alati to yake bitnya ta fara do rabbi la tazarni fardan wa anta khairul waris ni ka banga gala rabbi sigile dika dablan sa yani kila dika nan laban kala shi ta an wor da ida tu khasu sifa ya ke muso ya ka akwai na kontinirata insha Allah ala ta to ya tabali ko ya tabada أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد سورة نعم نيكو جلن ناسير لا عند الله كان يفوق تاع لا كان إسلامي كهذي الدعاء نيفاجو جلن بلا كو جلن ناسير لا سالو هذي الدنيا كما فلا أن بي ولولا سوتا أن كله نعم لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين kalau kita biro la kini manca han ni se zikru la shuko ko hagu gelan do flena wala ne ko gelan do ama se ko sultan kelen binate igeleya suwosu ikani ikado ibada ma su folo ni na bro le sabala ni kunna no se ka buru se ka sara le sabala to yoro no bana continental alhamdulillah no sultan kelen da fara yoro ay ni hadith ne kurude watra yedena نعم لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد سورة بسم الله كاين إبا النسيد السبندر إبا صلاة الفاتحة السبن كتا الله فلينا كتاب الله فلانا ibe salatul fatih sababe ni sabe ndiya sabe ni klala ibada tu ni salatul fatih ga nasi be sabe alamsa ni awo be sabe alamsa wala hakle wati niya sabe ka ba anasi fana koli be damna alamsa kile na foka tashi alamsa werema akain ko sabe akan ko sabe
Tan kele نعم yalo tan kele be Allahu de wa wala abana ibase be tan kele de la do salatul fatih min kay loro ni nawbulo ko so الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد سورة فقال لها أكام وللأرض أن يدعو كل إعتيا أين طوعا أو كرها أو صنع ولا أو باني ni lutigi fende wala fo directeur patron fende ni do basebe ni dutigi do asebe du de manami muso de aka cha ala fe ibe min no be do no ordre be so dobe ke doye korobe ke koroye wa muso fana hal ni muso be murti a chama ka chaya woni sebe to do be ba sebe ka da mais anasi te ke tasma ma fancy la de ate ke fem no mo sigi tasma ka itaka ulula te li to ka fe na ya te ko la ke suma lende la kami ni yala mi ola dro abe me atafo ayide bismillah ya fa awa wonde gende wonna ke kuye ka musuka herala la sairema nde wonno demana jama masakuna here tala muso mana jama chekuna here tala komo mana jama nyamo kuna here tala amfla sungalo mi yere kono ala kiray mo duru mi foko ala ti yafuma wo aqu bala al aqu demi mana jama masakuna hal ni sungalo besu ala kiray ko yafate kema pertilen naam muso min jamana ndo a chekuna ay ko hal ni sungalo ibara beke ala ko kaya falen naam donc ni aya nunu be ke atigila ka ayre de mele kala se ala Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar walillahi alhamd suratu wa ufawwidu amriya ben jigi sembe ila Allah ka ta'alama inna Allah ala basirun alayhi limasaibil ibadi aka jawna naam ya mede wa ufawidu amriya ni aya nyuma bade kila ka hadisa do wala sallallahu alayhi wa alihi wasallam afa kama lo jon kono robe gantu wodi kani aya to alqur'ana kono amaka haju ni nay naam wa ufawidu amriya ila Allah inna Allah basirun ya famule akai biwol ale biwol la de wati wo tinya kadi e kakala sogoma biwolon la urafe biwolon la ngani yere ken ya do ko bi ikera fe be siran ko miye naam sirana ko do bi kera fe sirana be ikana sora la wala ko kani soro naam la ibaka al mursalina la kama sabantan saba wa ufawidu amriya ila Allah inna Allah basirun bil ibad Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar walillahi alhamd سورة لقد صدق الله الرؤيا أكو على تنتي يلقى غتيدنا بالحق نلا يا فامود عارف بالله دوبا سبع كوني ما من باكلا لندي فجري في إيكا فجري كني لندي إبي ساليناي أكتشا على فكيت ساني فنما دو الكابلا إن شاء الله نسومني تابل اللبانا لندي و لندي فجري أكلا أكتشا على فك kifana tesa kalkaba to imakumpala ayat natiya kira e chogo minna dona aduna natiya ire fana ibati nyalaka alaka no ya ambe alaka no ya Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar walillahi alhamd suratu ibn Abbas ko yamade anna al mar'ata idha ta'assara wad'uha kuni musoga banga geleyara taktubuha tanil ayatani wal kalimatani في صفحة ثم تغسل وتسقي منها فإنها تلد سريعا أقول نيبني سبع ني آية فلان ني تو فلان إباكو كاديم سكونو ماما نايا من درون أبانا جيني بنو ياما بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله العظيم الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات ورب الأرض ورب الأرش العظيم كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا
إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبسوا إلا ساعة من نهير بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون يا فامل بني سبن كان نسيبه كادام ni ti gutara na ko tinwilla ibe doni ke ferla nu sera dro aka nimmi aka do banga sokono ni ala sona abe dey wolo no yala awa hemi mu akbar la ilaha illa allah allahu akbar walillahi alhamd suratu wala iza waqati munu yereba aya ubonyo kona kosobe ba ko aya bi kononto ni kononto do mais sabi ko ya sabbi kononto ni woro do ba ka bi kononto ni segi na aya ukini hakikatan bi kononto ni kononto ala to munu fana bi kononto ni kononto e akacha ni ba nasi sebe aya kele ibo ala to kele sebe aya kele ibe kele sebe aya kele ibe kele sebe foka ta sura sha adam na sura adam ni ba ko ni baji de ale to ko ni jiwere de jiwe tata bala a torba do yere ba fo ka kana ke fenne ke maye ibe din so ni flenye wala ba so ni flenye ka toro fente iba ko nay sa garziga chama wa ko fitna ba ko na kara ne ga maye hal ni garziga ko kera ta tra garziga ni fitna ni jarabu be nyon fe dan ya ke ni flenye o ko no garziga ni fitna to no fe wala ibe ta ibe di so ni flenye iba ko ala ya ko ka ban ibe sura ka kle kononto ke dungodo ibi ko nay dungo do bi ko nay aka chala fa ni ken be baradla ko garzuga de mai abe garzuga dai lo ko so ala kam be na fana aywa inshallah Allahu akbar la ilaha illa allah Allahu akbar walillahi alhamd suratu qal akunabbani al-alim al-khabir lonni masa kibaru ali masa ode kibaru yanina ni fana kay ko so be sufe sufe ni ba kala aka ta ala fe mama be ni kaika duwa ulama una sufe wala idale ko ikalika nabbani al alimul khabir ko man chaki junde ay ko man chaki ju ba kara kema ni muga ani fla o de ga le tam kema ni muga ani fla aw nabbani al alimul khabir Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar walillahi alhamd suratu ya famude asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladhina adaytum minhum mawaddatan wallahu qadirun wallahu ghafurun rahim ba fo ni fana kay demba yala ko sobe demba yala minina nina kan ya be benati demba yala ni nyogonche ni be ni ke wati be ubami ka fu ma aya dabla ay be mofo be demba ya abe tindo balmaw ni nyogonche abe tindo dudew dama ni nyogonche Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar walillahi alhamd suratu amiyada ni sorai akan kosobe sayyid zamaksari ko koni mama ni be yorola isranen be dugu yaw ni fenye kiki hakili to sora ni na kiki hakili to ala ibakara bi wolonla suwosu bi nani sogoma dawfe o kemeni tanya par jour ako nibe ninke mama bi juguya atafa alhamdulillah tubu inna a'tainaka al-kawsara ikana kalama juguya kama de eken ka kalam doro ibe ala batunaye hiyere kalfa ala manaye duna ko basigilente soufe bi wolonla sogoma bi nani abiko 24 heures kemeni tan ako nibake mami bi juguya ta sawo sorode ala kam ben fana Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar walillahi alhamd suratu amude kata sura damnala kablan wa idhal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat ko nyinde fana ka teri ti mana geleya muso bangalila imana hay nin karanka tujila ka dama aka tala ka kami ka susa konola yani jin ka jaga ba konola min ba kona bala bo wa idhal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat alqat ma fiha wa takhallat aw ba kalan ka tuala
ya famu awa bismillah ala kan nafana be ya akbar la ilaha illa allah allahu akbar walillahi alhamd suratu at-tariq dela ya famu ya de ni wafu ko ni sora fana fe munum be pansu fe ni ne fana ka jugo olu makosobe an chaman ba do ge subaga ko ye fena ga fen be deun na siran sufe na be panka na mo ma sigola kula siran shetane manunu ni sora de olu kelela en kosobe suratu at-tariq ya famu bismillah akbar la ilaha illa allah allahu akbar walillahi alhamd suratu الله بالضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير وهو قدير على كل شيء قدير آيانين كسر لا كاين هذا ما دنگا كنا يا مكسر نعم أكبر كاين كنا يا مكسر بسم الله واتي chama نعم surtout ni ba sebe ika sebe siyakem نعم siyakem imana sebe ibako نعم ni yako ikana ke fin ba fu chodi ikana ke mina kono mina magama kono aga ke fin flin dro wala fin min jalen iba ko konna sufa idato ibe laban ka alemi dugu manaje ibe solika ton kana ya fanfe insha Allah ati kono rogan ko so fenga nyana mabba aya fala kasifala illa huwa يا مدى أقوى هو القاهر فوق عباده أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد سورة أيها النجارة وعبانا يا فاهم وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو aya nyumondo akarani fana kai watile illa fi kitabin mubin ya famu de ka bela jele abe fan konnala na Allah sona awa akai to mo ko mala mo ka cha muru ga ko manno mo ka cha wa muru yere ga ko manno amin yo da do gala kan wa indahu mafatihul ghaibi ubafa aya fana kai fan plan aya kan fa flala aya folo mama ni dumeraka iba kala yani kile ka bo soma shinya wolonga sufe iba kala shem wan kile ni mama dumera ninka foiti ju jampa keni wala dowere ay abe kasbu yere teriya hada madela ka ko na ta somiso abodi hada madela naam wala ni ma min ba sebe to ka nasimi ka diga dem seni na ka bali ya ko sebe ba ko ko sebe na aw ni ba kala ya ni kile ka bo aw ni ba sebe mo wan kile ni ba kala ya ni kile ka bo wolonga sufa mo wan kile ni kala ni chaya yife abike ma kasutigi mama ba do ki jamfa na u demo mo nyon jamfa kana fiye u be ka jamfa mo natige abe yiri la sigo la ko karsa be kan yake naam mega mukashibi wa sigo era fana tatele hali ini ma nya sile yona tak ay minki ko fe kana iba so bitala yo ko sada wallahi naam wa inda mafatihul ghaibi abada illa fi kitabin mubin abada yana وهو الذي عليه ما سيتوفاكم على الأوفات بالليل سوقنا ويعلم أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد سورة أو نفهم جورا أو فلان نفهم ni tigada na ya kosi kosi wa la ilaha illa anta ibe do yuko subhanaka inni kuntu minaz zalimin ko tamade ay ko ko mana ka yana ma bisi go dile ko ni do yuko ni ila subhanaka inni kuntu minaz zalimin aw ko woni so ro ko lenki aw fulani aw ban woni la wa kete ko aw woni ha نعم
alaka wala ndo le kuma korofole we mo wala le ka bani fa ka ta masala ko chibu na ka bani ka ba ko ken da yi dia mo fi wo bo mo kala fo tale su ko don ci se na ta ko fu le la ko min sa ka ko balan su ke la ra so to ni se ko ta amasa ko ka afsa ya fa ko ka le la amasa ala ya ke atarato de tena duina alo e no fu ano fo dansa yeso ke ta tuwa ro ni fo ni أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد سورة من سورة فسمنتيالا منها قوله صلى الله عليه وسلم إن سورة من كتاب الله ما هي إلا 30 آية سفئت لرجل يوم القيامة فأخرجته من النار وأدخلته الجنة أبو سورة بقرآن كنو آية بسبب كاي مغدو لبو جهنم يوم القيامة جودو كادو الجنة وهي سورة تبارك كوي نسورين ومنها إذا وضع الميت في قبره يؤتى من قبل رجليه فتقول رجلاه ليس لكم عليه سبيل لأنه كان يقوم بسورة الملك كوني ما من تمني سورين كلا سوفة نو ياتي سودو nyini kali miliki ya flaw umana boni senyamfanye seumba fa auti sira soro yande atumbi jo aundeka abe suratul mulki kara okuma ayta fam werefe ya famude summa yuta min qibali ra'sihi miliki ya bona kunyamfanye fa yaqulu lisanuhu laysa lakum alayhi sabilun konemba fa wallahi au kasiratinina li'annahu kana yaqra'u bi suratul mulki atumene daga suratul mulki kara otuma ayenin toy summa qala هي المانعة من عذاب الله أو كوبا فصوريما كو على دي ببلك على لجبال وهي في التوراة سورة الملك من قرأ بها في ليلة فقد أكثر وأطنب أو نما من يكرن سووسو إيه برادي تامان سر ويكسا كدي ملك يوي فقطع دوجه يا فامود ورد أن تبارك الملك في قلب مؤمن يا فامود أو كم مؤمن فن ناسارا تبارك تو دسولا لجبتا سرفو أكما أنغا كلا سورة كلا نكاي نيبا كلا يكسوي فنا أبانا على كده حديثا بالا كوني مغم بفيكا كبرو كفره كيكا تبارك كلا نيشايا كيكا تبارك كلا نيشايا كيمانا دويكا كبرو كونو ka dogomani non ko manya bisegi metre carré kaburi be bengode ay be blamin ken kono tabaraka de bake ala ma ngala choro baydi kan do isa aka chana to e wajuli ke mo mo ye au kabbanina abe ilahiya de ke folo na nuniya kala fatara se mazunul wajhi fal amdaru farat wa wallat bid du'a ala al mazuni abajo abe tabaraka kala أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد سورة سنيابي إني كنت نيونس كني من الظالمين نفنة كلانية من كلام يا فاضل دو من فضل هاي تحدى على كلا صلى الله عليه وآله وسلم أي صحابة وسياننا أكاتا لو كوبي جليا مغبل الدنيا كنا كنين دوين تعالى قال بالمك يونس كبره كذا نقول بالله مقبول كان فلتجنا كان نافلان بيجال نافلان ونافلان هي عليه صلاة التسبيح بسالتهم يبي نقفل سالني عليه يبي فاتحة نعم fitri ne sama foce ba ko da fitri ne sama foce ba na fara ko ni ya ga su fala o kai ni ya ga wata be basu ta araba mana kle ka dubi da alamsala wala sabiri kle na ka dubi da dinasa mana ka safa na kai da mun fara na su bane mana fatiha kala fuka sura mu ran kelen laban mun be alqur'ana dubuna ka ta watti ni ka tabla da bin nas ibo kla
su uwo kila ni ya ta wati ibe kala fo alam tara kaifa ni yo kala bi shi ko be tintentu ni billa iba fatiha ni ilafi fo bila bin nasi ibe tintentu ngal ni kila kalana i jole la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin shaytan ni kimir kumina shiyata ni billa kijo shiyata ni tenturu shiyata ni sigi shiyata ibe ti tenturu shiyata men salina imana tembo wi sigi de tu ka kala shiyata ka soro ko logo fulana ibe kalam mi fora imana kala tan kimir kumina shiyata ni yabla shiyata ati tentu shiyata kisigi shiyata itenturu tu shiyata ibi sigi ibi ale fɔlɔ kɛ ka tahiyya faraka n'i ye salamu bila ibi kɔrɔsita ibi nin yɛrɛ kɛ siɲɛ 141 n'i tilala n'i kan ka min fɔ i b'o fɔ ni Ala sɔnna i y'a kɛ min kama e ka nin ko to yen dɔrɔn ni Ala sɔnna i b'a fili n'o ko i bɛna min cogo nin n'a fila bonya ala ka bɛn fɛn nafa ma ba wa ni san sɔrɔ la i bɛ kulu walawu bila nɔ i bɛ kulu walawu 11 kala joko fɔlɔ la joko filanan ta wannan ni sura mun jate ya fa kana ya 11 ka ta ya ka ta ne da ko sura kilo kile kulu walawu bila nɔ kasa ka ta da bin nan ka ta bla wati sura mun kile sura mun kile wala da su da masa muga ishirini na sura wati wa bin nas muga alam nasrat ma fa ke ban kini abdam alam nasrat sura kaza ko da la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Allah fastajabna lahu an yajabi wa najjaynahu an yakisi min al-ghammi ka ba geleyala wa kadhalika ala ko ni to da nunjil mu'minina kabe nunjulu fala bis ni to kelele la akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar walillahi alhamd suratu ala ka kili nyuma ndani okuma ninde ayatul kursi anafa kacha anafa kacha kosobe saraha e do fala yanno ya mede ay mampa nga se nga do ni fala ya famu de yo sabita yambo ko sanwosa ya dube nani fala afolo akoma woma musomi ni akono betinya so kono betinya kono tadura tinyana akacha musolo kono betula iba ayatul kursi sebaye iba sebe harfu kele ita harfu flatu nyona iba ke harfu kele foka ba ka salatu ka duguma iba ko ibada nala tora watini mi akomi okono kele ngena btowolo de mesa kena mari mate sakono ayatul kursi harfan so sheikh wala ka kuma konnala kuni min ya sugandi ka sebe tenen wala haklela ko ahsan ko de kay iba sebe alifu adamana lamu harfu si kana tu harfu sila foka taba ibadati akoni ma min sirana jugunye wala binkali kelawne ko de ka chabi na ere ne to ne ko company tigi nunu tama kan kala karano ka ka moblu kono ayatul kursi iba sebe na shiyata aninani iba kasiyata aninani sebe na ni ba blaika kulunde kono wala ika burfen kono wala iba siri chela ay abadan bin kalikelaw ken hijabu be enu chafo ata boyla don tiso bin kalikelaw tiso ra façon de asinyata aninani ka sebe ni kamo bi kura de bi ika jakarta de bi
yakata sunyalaw forle no jogo wallahi ala ki kisuma amina ibe nunu la iba ka yoro ni dola naam aha yalo iba ko nunu do be ke mo do be bwala italo bwala chogo ha aha ko jite ko muganza naam o kuma ay ala wele a wele chogo la ala ka dili ko le flana ni ay mi riyadula asabana riyadu ye min fala ni ma min ka maramogo jamane bi kuna il est directeur des services là wala ay il est almamir des ministres kono désordre kacha wala il est lutigi de ika dudem ka désordre kacha atal kursi kalanto do flene ibe dume oka ni dume roka yalo anafo anatil wujuh lil ayyir qayyum kama jamanu na kolo ye sansa abake kama jamanu na kolo ye abake naam ibetle duru ta kalola do folo ni e fadri seli iba kalashiya tankele naam ni salfana sali iba kalashiya mugan fla naam imana laga sara sali bi saban saba ni e fitri sali bi nani ni e sarafo sali bi duru o ye kle folo ye kle flana iba koyelema fadiri laga sara bi salfana bi nani laga sara bi saban saba fitri mugan fla sarafo tankele sinikene iba ta duguma kayele oko kajigi duruna ibe yele non ñoko mo ba fi ma ay ala bo boy kamara la betana sa ta la beta chuko bismillah jawara kila do sur la sa am se ka trasa aywa awa akile be asa shomar ho fana faraka kuma am ba fo wati be atal kursi fana clear ba na mo be ayatal kursi kala ani ni min fo ni ba kala ni damna akala ni duwaw ni se anya fo duwaw ni dira Musa de abe dama domi ay ala de deli kaba deli ala fe ato mi ni kuma na fe atika kuma kana segi ima ko ala ka fa ala sayyidina jibril blakana ni kala ko Allahumma inni uqaddimu ilayka bayna yaday kulli nafasin wa lamhatin wa lahzatin wa tarfatin yatrifu biha ahlu as-samawati wa ahlu al-ard wa kullu shay'in huwa fi ilmika ka'inun aw qad kana uqaddimu ilayka bayna yaday dhalika kullihi Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ni kala yani ka ayatul kursi kala ayatul kursi ka martaba fen be aka daraja fen be abebe dayele ki mako imana kala ndura bana bajigini akedi tay pour la mama dumeraka na mukaddimati ko defo ko foytini aljanna te fo sayado o de son fen fitini membe di mala ya to ala kan nafa ala kan be nafa ala kula ikraha fi din ako forcé te dina wa qad tabayyana aya bari ar-rusul kana bawo min al-ghayy